Ni amakuru aba ari kuvugwa cyane hirya no hino mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi hose. Muri ano makuru tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane yasubiye kumvikana mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe AFC M23 yasabwe ibintu bikomeye cyane. Twari twababwiye amakuru ku munsi w'ejo ku mugoroba ajyanye n'uburyo Minembwe ndetse n'Umurenge hasubiye gukorwa ibitero bikomeye cyane by'indege ndetse na droni. Ibivugwa yuko ibi bitero bikomeye cyane byagabwe ku baturage ndetse no ku birindiro bya AFC M23, aho ibyo bitero byasenye amazu y'abaturage ndetse bikagwa no ku birindiro by'abasirikare ba M23. Kuri ubu ngubu bikaba bivugwa yuko imirwano yasubiye gukomera cyane mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu muri Kivu y'Amajyepfo ibintu biri kuhabera ni ibintu bikomeye cyane. Muri ano makuru tugiye kubabwira ku byabaye muri uyu mujyi wa Uvira wari umaze igihe bivugwa yuko M23 yaba yaravuye mu bundi. Uyu mujyi uri kugenzurwa na bande? Muri ano makuru tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane yasubiye kumvikana muri uyu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe M23 ivuga yuko yohereje bamwe mu bagize itsinda ryayo mu biganiro na leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kugira ngo harabwe uburyo amahoro n'ituze byagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibyo turiko turabona bitandukanye cyane n'amahoro, byagenze gute? Byose tugiye kubigarukaho muri kano kanya. Nimba utarakanda kuri subscribe cyangwa sabone ukoresha ururimi rw'igifaransa, banza urebe munsi y'iyo video maze urebe handitse ijambo subscribe cyangwa sabone maze ukandeho kugira ngo igihe cyose tubonye amakuru bene nkaya uzuba mu ba mbere bayabona ubwa mbere. Kuko nari maze kubikubwira, imirwano ikomeye cyane yasubiye kumvikana mu mujyi wa Uvira mu gihe AFC M23 yasabwe ibintu bikomeye cyane. Urusaku rw'amasasu rwongeye kwangiza ituze mu mujyi wa Uvira muri iri joro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu ahagana saa sita z'ijoro n'iminota 28 mu gace ka Murendwe kerekeza Ikasenga. Abaturage bakanguwe n'amasasu yumvikanye mu buryo butunguranye. Ibi byongereye gushimangira uko ikibazo cy'umutekano muri uyu mujyi gikomeje gufata indi ntera. Nubwo kugeza ubu icyateye uku kurasana kitaramenyekana, abaturage bavuga ko atari ikintu gisanzwe cyangwa atari n'ubwa mbere bibaye, ahubwo ko bimaze kuba ibisanzwe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tubibutse yuko umujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kuri ubu icunzwe n'ihuriro rigizwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, iz'u Burundi ndetse na Wazalendo, tutibagiwe n'umutwe wa FDLR, harimo abagirizwa kuba barasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Icyakora nubwo izi ngabo zose zihari, umutekano ukomeje kurangwa n'ibibazo bikomeye birimo ubwicanyi, ubujura n'ibitero byitwaje intwaro cyane cyane mu masaha y'ijoro. Abaturage bavuga ko kuba hari imitwe myinshi ikorera mu gace kamwe, buri umwe ufite inyungu zawo, kuba biri mu bituma ibikorwa by'umutekano bikomeza kudindira. Ibibazo by'umutekano byatangiye gufata indi ntera nyuma y'itariki ya 17 Mutarama mwaka w'2026, ubwo ihuriro rya AFC M23 ryavaga muri uyu mujyi, mu gihe nyine iri huriro ryari ryigaruriye uyu mujyi. Icyo gihe benshi mu baturage bari bafite icyerekezo ko ubuyobozi bwa leta n'ingabo zifatanije nabwo bizahita bisubiza ibintu ku murongo, ariko
Amezi yakurikiyeho yagaragaje isura itandukanye n'iyo bari biteze, aho raporo zitandukanye n'ubuhamya bw'abaturage byemeza ko ubwicanyi n'ibikorwa by'urugomo byiyongereye aho kugabanuka. Mu bice byinshi by'umujyi, abaturage bavuga ko ijoro ryabaye igihe cy'akaga. Hari abavuga ko abantu bicwa mu buryo butandukanye, ahandi bagaterwa n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro, mu gihe ubutabazi butinda kugera aho bukenewe. Uyu mwuka w'ubwoba watumye bamwe batangira kwibaza ko ku bushobozi bw'inzego z'umutekano ziriho ubu ngubu muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse bamwe bagaragaza kutazigirira icyizere, kuko uyu mujyi waranzwemwo ibintu bikomeye cyane, harimo urugomo ndetse no kwicwa kw'abaturage bidasobanutse igihe cyose kuva AFC M23 yava muri uyu mujyi ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2026. Ikigaragara ni uko hari igice cy'abaturage cyatangiye kugaragara ko cyifuza ko AFC M23 yagaruka muri uyu mujyi. Nubwo iri huriro rirwanya ubutegetsi bwa leta, bamwe bavuga ko mu bice igenzura haba hari umutekano ugereranije naho itari. Ibi bishingira ku buryo bavuga ko babonye mu mujyi nka Goma, Bukavu ndetse na Minembwe, aho bavuga ko ubuzima bwa buri munsi bushobora gukomeza nta bwoba bukabije nk'ubwo babona aho M23 itagenzura. Ibi bitekerezo by'abaturage bigaragaza uburemere bw'ikibazo cya politiki n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abaturage basigaye bashyira imbere icyabaha amahoro n'umutekano, aho twita ku ruhande ruri ku butegetsi cyangwa ururwanya ubutegetsi. Ku rundi ruhande, gukomeza kuboneka kwa FDLR muri aka karere bikomeje guteza impaka ku rwego mpuzamahanga, bitewe n'amateka yayo ndetse n'uruhare ishinjwa kugira mu guteza umutekano muke muri aka karere. Abasesenguzi bavuga ko kuba iri huriro riri kumwe n'izindi ngabo bifite inyungu zitandukanye, bishobora gukomeza gutera urujijo mu mikorere, bityo bigakoma mu nkokora ingamba zo kugarura umutekano urambye. Ubuyobozi bwa leta bukomeje kuvuga ko buri gukora ibishoboka byose ngo umutekano ugaruke, ariko abaturage bagasaba ko hashyirwaho ingamba zifatika kandi zihamye. Muri izo harimo gushaka ibisubizo bya politike byahagarika burundu imirwano imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twibutse yuko uko iminsi ishira indi igataha, Uvira ikomeje kuba mu mwuka w'ubwoba n'ihungabana. Kurasa kumvikanye muri Murongwe ikimenyetso cy'uko ikibazo cy'umutekano kigikomeye, kandi ko hakenewe ibisubizo byihuse kandi birambye. Mu gihe nta gihindutse, abaturage bakomeje kwibaza nimba ejo hazaza amahoro bifuza cyangwa niba hazakomeza kubaho mu mwijima w'amasasu n'ubwoba bidashira. Leta ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi kuri ubu ngubu yananiwe kuzana ituze ndetse n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe leta ya Kongo ishinja igihugu cy'u Rwanda kuba aricyo giha inkunga umutwe wa AFC M23. Ibyo iki gihugu cy'u Rwanda cyamaganira kure, bakavuga ko ahubwo leta ya Kongo ifasha umutwe wa FDLR wasize ukozeho jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yibasiye abo mu bwoko bw'Abatutsi, aho uwo mutwe nyine urushirizaho gukora ibitero kandi ngo ufite gahunda yo kuba batera u Rwanda
bakadurumbanya umutekano w'Abanyarwanda nk'uko amasoko amwe n'amwe ndetse na raporo zitandukanye zigenda zibigaragaza. Washington mu masezerano igihugu cy'u Rwanda cyagiranye n'igihugu cya Congo yo kugarura ituze ndetse n'umutekano kuri ubu ngubu, uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bigaragaza yuko ataho ruhagaze kuri ubu ngubu, kuko amagambo bakomeje kuyaterana hagati y'izi leta zombi. Kuri ubu ngubu abaturage bakaba bibaza nimba umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo uzagaruka, ibyo bamwe bita indoto. Ni hano duciye dusozera yaragize ko yari karagarukwa ko cyane hirya no hino muri aka karere. Mu kandi kanya muraza gukurikira n'andi makuru azaba agezeho. Ibi byiza nibyo mbifurije.